Guys, sagluto tayo matatate, biko. Gamin ko, das, piyesta na tay. Matag, pagpaburo kakte, panglatik. Paburo ko lang ata hanggang agmantika po. Basta lang. Basta lang kasimple, mga kabagtit. Asla pa daw sinan mata nga duwa, kan rupan ni. Tayo niya giting nga. Nahala tayo po. Damdam babasit pa no balin nga latik. Natapog burburukan ni. Danda naglatik atan. Sa apo, danda naglatikan. No, medyo brown atan, medyo naluto, naglalatikan. Awang gamin apo ti nyug iti nga aji gadgaren atak aji dilata nga nyug. Awan ti magatang iti nga nyug taman mano ti nyug to'y tanangina ti nyug. Puro nyug. Ti buko apo nanginat to'y ti katas na. Ngam aji laman na ibulbuleng da. Inda duma panagumagatang. Ito dalang kanya aji laman nan libre. Handa mo nga kanin ajay nga mga kwa. Buko. Tila la ko dalang aji lang pinakadanom na. So taman mano lang ti buko ti apo, ta pinas nagadado, iti basit lang. Ta danda nagbrownan, no nagbrownan kiwarak tapos aglatik ata na apo. At apo mabalin nga kiwari nun. Ta medyo brownan eh. Aglatik latikon. Pang pre-taste ko dahil yung customer ko nga galalap pentang. Pang meriendada no, rabi apo, libre. Ang bayad na. Basta lang ako kasimple. Tapos iti, paglalatik ko. Ayun, dubang gamin nga dilata nga ko coconut milk. Madidang gatang. Pero ating dilata nga pati Indo. Product ti Indo hapo. Talagang aglalatik. Aglatik lang naman. Mantika pa. Marahin tayo lang basit tapong. Tapog, manmantikan. Latikan ni. Banglon. Naangot ti karuban. Mabisindan. Ito apo kadamot biko da. Kaya lang iba ti lasa da. Lasa na. Lasang chekwa. Kakiwaw-kiwarak lang. Mainon. Pang toppings. Tanya po, nagbaling nga latikon. Nagbaling. Mga 1 minute lang basit mag-brown dito doon. Nalutatan. Adawak to. Pagbali na nga pang toppings damdama. Itang kanan nga. Biko. Pang pre-taste ko dahil customer ko nga nasingpot. Kanayin da order kanyak. Supay nga pang allowance ko. Panggatang ko tisidak kan bagas. Tamot apo ket agpaburo kakte gata ulit tapangwak jay kang kanan nga biko. Nagburok ata po ket kabil ko jay. Kastan napoy nga dikot. Basta apo nikakte asukar kan ajay brown sugar. Yabarte apo. Tansyado lang apo ti pinagluto ti kastoy. Kasi hindi ko na sinukat eh. Hindi ko talaga sinusukat kasi tansyado ko na. Nabaya ka agluluto ti kasi na po, panlakok. May sabilao, 600. No, sino ti mga yat na order? 600 lang, may sabilao po. Para ti birthday, anniversary. Kiwar-kiwar lang sa gurk apo. Nagburukon, mabalin tayo nga, ipisok jay, di ko nga inapoy. Basta lang kasimple apo, naglaka lang, halot 20 biko. Yummy. Nantana po, burburukon ni. Pagburukon tayo lang pastit, ay medyo agmanmantika gigid na tanunam imas. Naramraman apo. Kasta na ang luto ti biko.
Ala ka lang, di ba? Gluto kayo mapadasan nyo. Simpleng-simple lang apo. Kabagtit, kaberks. Magluto kayo matibiko, tulad niya ito, ibuyain nyo. Ala ka lang, procedure na. At na po, impisok ko ajay, napoy nga di ko ton. Nag-ingabel ko pa ay tutungnan na madipay mga masyadong nakasip ajay. May mas pa ajay. Natulot. Ito yung kabel ko. Kiwar-kiwar lang ako. Pasti lang. Wala na makulayan ang amin. Diba? Ang tapon, danda ni maluto. Nagbigat tagikiwar. Ayun na, nagsakiti. Duwang kilikon. Sabi ko yung kiwan, nagsagitin. Patay pa lang. Kiwar lang ako. Ganda ni kumalunod na hangadum ka aje dito patay sayukan. Kat, naluto na ako. Matay danda ni nanandong blotan. Ay masapo. Ang raman. Sa kilik-kilikon. Anta na po, naluto. Naluto ti special biko ni Madam Ilocana. Basta lang kasimple po, naglaka nga luton. Mangluto ka lang ti dikat nga slaid na poy, tas agpaborik ka lang ti gata, ikam ti asukar, kun brown sugar. Gamit ti apo ti asukar dati ko hiwalay. Awan ti as in brown na brown. Kailangan ka gumatang kapay ti pangkulay. Paglao kong di brown sugar kun aji light nga asukar. Sige nga ro din guys. Babayon. Thank you sa lahat na mga subscribe sa aking YouTube at saka sa aking vlog sa Facebook page. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na po. Kain na na. Yummy. Yum, yum, yum. Bye. Ingat kayong lahat.